Assalamualaikum, alhamdulillah. Nah ini ya, Bu Betty Marley, ownernya Pempek Berkah Bu Bet di Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya di 16 Ulu Tangga Takat ya. Alhamdulillah sekarang sukses dengan usaha pempeknya. Terima kasih Bu Bet sudah bergabung di Lembaga Kursus Ita Yudhistira. Salam sukses, salam pempek Palembang. Dari kami Lembaga Kursus Ita Yudhistira. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. Will my love you